alhamdulillah kita sampai di pelabuhan dan kita masuki kota Sabang. Oke, alhamdulillah. Ini masjid pertama kali yang kita dapati di kota Sabang. Ya, insya Allah kita akan ke kota Sabang terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sampai di gerbang kilometer 0 ya. Alhamdulillah. Jadi tercapai juga kita ke kilometer 0. Ya kan? Ya, insya Allah sebentar lagi perjalanannya. Oke, semangat teman-teman. Semangat. Semangat ya. Oke. Ya, selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi kepada keluarga. Ya, nama pantainya Pantai Paradiso, Kota Sabang. Oke teman-teman, kami sampai di Pantai Paradiso. Ya, insyaallah indah sekali pemandangannya ya. Ingin mandi rasanya. Benih airnya biru. Ya. Pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Inilah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita zoom dulu ya. Lihat kapal di bawah. Aslinya seperti ini. Jauh kan? Allah. Terus naik tangga ya. يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور sampai juga di kilometer 0. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت Alhamdulillah الدنيا ya akhirnya terwujud, yaitu bisa menginjakan kaki di tugu kilometer 0. Baik teman-teman, sudah sampai ya perjalanan kita kali ini, yaitu touring Tamora Bandara Aceh Sabang kilometer 0. Alhamdulillah ya sudah terwujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا صرحا بالحكمة شادا وبحب قد فاق وساد أعطى وسقى طور فرا